Maksudnya, nak bagi analogi lah. Contohnya kalau kita malam-malam kita tidur pakai selimut, kan? So, selimut tu nak supaya kita dapat tidur dengan selesa, suhu tak contain body suhu kita. Sebab kita masa tidur kan ada possibility ataupun memang keadaannya bila kita rehat, body temperature kita akan turun. Jadi hal ni kita pakai timut lah. Mungkin kat Malaysia ni kita pakai selimut ni best je lah kan. Tapi kalau dekat overseas, kalau musim sejuk kita pakai kita pakai tebalan comforter ataupun sebagainya. Sebab nak retain the content of heat, so that we comfort during sleeping, right? Betul lah. Tapi kalau bayangkan kalau kita keep adding to that layer of selimut, contohnya nanti kita tambah lagi satu tu perlu pula tak selesa lah, menyebabkan mungkin at one point kita memang rasa nak kena buka lah selimut tu. So same goes as suhu case dengan rumah hijau ni lah. Bila kita banyak membebaskan gas-gas rumah hijau, contoh-contoh gas rumah hijau ni lah karbon dioksida, methane, air pun sebenarnya dia menambah kepada